Ayibonani kuphi ngi-invite yibrazo kwi-dinner date ibrazo ladla phansi ngagcina ngokwi-solo date. Okay, fine, sure. Ibrazo sahlangana nalo endaweni nje yokujabula. Sa-exchange ama-numbers because apparently ibrazo lachazwa isidudla yabo. Ubhuti nje o-right osekhulile ohloniphekile futhi uyi-CA uhamba ngenqovu nje futhi emoto. Okay, fine, sure. Engathi sizwane-ke nebrazo exchange ama-numbers siye kwi-proper date ngosuku nje thizeni mhlambe sekwi-date yangibuza imibuzo ngiyichaze naye ayichaze mese emva kwalokho sithi sesigoduka ibrazo mese lesicela ukuthi ngiliphelezele liye kwalo. Red flag number 1. Ithi mina uyokuphelezela uyokhanyisa kwakho ngobani because vele manje siyahlukana and uya kwakho wena. Athi no, ngifuna khona uzobona umuzi wakho, uzobona la uzokhweshizela khona. And I was like, sekujahweni kanti ibrazo. Okay, fine, sure. Ngimtshela ibrazo ukuthi no, ngeke uza kwenzeke lokho yabo. Mina ngingene emotweni yakhe yabo. Mina ngiyathanda ukuncoma yakhe. Ngincoma imoto yakhe ngithi mina, oh, you have a lovely car. Clean yinhle hamba ingqovu yabo. Yena ayitshela ukuthi shothi sesiyahamba. Athi phela khe imoto yakho. Ngithi mina no, ngikhiyelani because asiyikwakho phela ngizongcoma imoto mina yabo. Abaseleke ubone ukuthi uyabaseleke. Hayi sihlukane-ke nebrazo lingibuza ukuthi lisebenzelaphi. Ngilitshele okay lizongibheka emsebenzini lishaya those random checks nje lithenga ama-flowers those lunch yabo nje ngibe excited nami ukuthi hayi naye ngathi usisi kungathi khona okuhlanganayo kwisistera yabo. Hayi ngitshela ama-colleagues kujatshulwe-ke nje bethi ethimini ukuthi hayi bo sazoba nosibaro omusha usibaro obhejayo nani yayiwa nje le nto sebe-excited. Okay, fine. Ngithi njalo uma ngiphuma emsebenzini yabo ethi angidlule kwakhe. Ngithi mina no, angeke ngize ngikwazi ukudlula kwakho mfethu. Uma ngiphuma emsebenzini mina ngiye ejimini. If ngeke emjimini, I'm going straight home yabo. Mese ethi-ke ngelinye ilanga ku-Friday asiye kwi-dinner date. Usho lokho ngise-liftini mina sengiyongena emsebenzini. Kahlahla sengibhakile ngisemsebenzini vele sengise-liftini. Athi today ngicela ukuthi siye kwi-dinner date yabo. Ngithi mina oh indaba ungitshele manje lokho nje why is it a short notice athi na uyaxolisa ubeyitshela ukuthi ungijilele. Ngithi mina oh okay fine. Looking at what I'm wearing at that time, I was like no, this dress is not proper for a date, for a dinner date. Ngale phansi ngistress ama-colleagues ami ngistress abangani bami ethi mina ebo nangi phela ubrazo uthi manje siya kwi-dinner date yabo. Ngibathume ethi please get me shoes, nice shoes, a nice dress nje engizokubukeka kuyona yabo because ngangiyigqokele nje it was one of those lazy Fridays nje ngadonsa wardrobe ngayigqokela. So it's something that you wouldn't wear uye kwi-date nomuntu eningakazani naye kahle hle. Okay, ushaya u-6 si-excited sonke. Ushaya u-6 ngihambe ngiyoshintsha nje hayi bangiwisha bese all the best ike ngithi nayi ke fine go show biyelo kwebrazo sengivumele emsebenzini sihlanganela kuphi ibrazo lithi I'm sorry but ngicela ukuthi uhambe uye restaurant at the 14th ku-Chatswell. Just order anything that you want there. Ngisabambekile la kumngani wami ngithi Bhalito. Ngithi mina hayi okay fine cool sure. Vele angilicabangela into ebhedayo ibrazo because sesike saya nalo kwi-date and siya-communicate. Uyafika nje nalana kumina emsebenzini azongi-check-a yabo. Okay ngihambe ngiku-Chatswell laphaya eZansi Mhlanga. Yabo ngisistera nje nami ngiyazizwa yabo ukuthi ngihamba nebrazo yabo. Ngingene e-restaurant ingibuze usisi angazi babizwa ngani laba bama lapha eminyango. Angibuza ukuthi did you reserve a table? Ngithi mina no but ngicela ungahlali ngalala kuphithizela khona ngicela ukuhlala lapha yabo la ama-couch. Hayi ngihlala ngihlala khona yabo kunana i-comfortable leya couch ngize ukuthi no man ngize kwi-dinner date ngempela methi ngiyaqalaza namaceleni khona ama-brazo nje ama-brazo yabo. Hayi okay fine sure as uwait abuza ukuthi would you like to order anything. Ngithi mina for now ngicela ukuthi ungilethele imimosa yabo. Hayi wait adana lethi isivonqovonqo isivonqovonqo uwaiter adana lethi isivonqovonqo se-Crony ne-orange juice uzoyenzela lapha phambi kwami. Hayi ayenzeke lento yakhe kayenzeke ngilo ngishaya iglasi ayibe ushaya past 7 luthi ibrazo ayibo brazo kanti ungakuphi nasi isikhathi sihamba ibrazo ngidlula isibaya njengamanje. Ngithi mina okay mina knowing very well ukuthi ukusuka eBhalito uza eMhlanga it shouldn't take
more than 30 minutes, even 20 minutes. Ngale kube iseduzane mos. Hayi ibrazo. Hayi ngilifonela ibrazo. Ngalithola yini ibrazo. Oh, before that, ibrazo lithi licela ukuthi ngili-ordele obia. Ufuna ngimi-ordele obia bakhe abawu-4. Mase ngimi-ordela ne-Heineken. Mina ngi-order nje anything that I wanna eat. Uyeza yena manje. Mina ngibe nalento leyo ukuthi ayingeke. Into engizoyidla ngizoyi-order mase efikile. So angishaya ama-mimosa. Ayikulo ngishayela ama-mimosa. Washayo 8, washayo 9. Hayibo nabo bia basacuntile la kwi-ice bucket yabo. Ngizothi ngiyamfonela singena voicemail. Sengiyalifonela ibrazo ifoni isingena voicemail. Hayibo brazo kanti usuwenza njani manje? Ngiyam-WhatsApp hayibo ibrazo lingiphendula ibrazo. Shaya 9 plus 9 shaya 10. Ngihleli ngedwa lapho. Lo engishaya nje le mimosa yami. Afika uwaiter, do you still want to order something to eat? Ngithi mina yazini but ngicela ukuthi ungithathele konke nje lokathi but sekushayiwe lapha yakazi wabiza ngaleli gama lakho sekushayiwe. Ngathi mina okusala ubhiya ngakawuphuzi neHennis angakayiphuzi. So ngicela ukuthi ungithathele kona and then ushiye lokho esengikusebenzisile. Athi hayi okay ngisazonegotiate ke lapha ngithi mina okay fine hamba wethu. Hambe kagcina kuthathile ke. Ngiyalifonela ibraza ibraza ngisalitholi yabo. Ngiyaphenika lapha indlela engirelaxe ngayo kwi-account yami nginamalini. Kwi-account yami ngalesi sikhathi ngangino-500 so ngicela ibhili ku-waiter ngithi ngiyabuha wema 450 ngino-500 emotweni ngikhanyelwa yilambu ngithi ngizofaka upetrol kalo 500 sokugcina ngikhanyelwa yilambu emotweni. Hayi ngiqale-ke manje ngiyaphenika-ke manje ngiyalifonela ibraza libamba ifoni. Emva loko after a while lingibuza ukuthi ngihleli ngakuphi ngithi mina what the fuck yabo ngihleli ngaphandle ngihleli ngaphakathi ukuphi yabo. After a while liphinde lingiselela i-message it's incident. Ngithi what incident? Aphinda abhale futhi athi accident. Ngithi mina what accident? What are you talking about? Where are you right now yabo? Ngicikeke mfethu ngicikeke yabo. Ngithi sengiyafonela ithi tu ubona umuntu umblockile sengiblockile ke ngisatholakala-ke manje ibrazo. Hayi ngisendele omunye umngane wami ethi mngane wami amfonele lo hayi ringi umngane wami umsendele i-message egcine sithi nakuyena tu. Right now ngiyaphenika because nginalo 450 ngikhanyelwa yilambu emotweni. I ended up paying lo 450 ngakhokha u460 wethu ngamnikeza u10 rand ngasala no40 rand. Mngane wami loyo wangifakela u150. Wathi mngane ngicela ukuthi uhambe njengamanje ufuseke kuleyo ndawo wazinginyanyisa umfana esisemtatazelele kanje. Hayi okay fine sure ngihambe ke. Yabo emqondweni wami lo ngithi hayibo kwenzakalani lana? Why am I experiencing this? Because lento ngijwayele ukuyibuka mhlawumbe uthola ukuthi umfana uzophuma ethe umuntu uyabuya intombazane isisale sekumele setlishe ibhili and thank God I had funds ngalelo langa. Uyacabanga ukuthi ngizokwenza njani? Shuthi ngangizowasha izitsha ngize ngikorobhe phansi angizoze ngikhothe ngolimo blazi kwakugcweleni ngingasanyanyile kanje ngingasacikile. So nje guys ngiyanicela laba abasafana nami abasabheka, if a person is asking you out, make sure ukuthi at least you have 300 rands because labafana laba bayizinja bayafuna basigijimisela embedeni. Umfana ukugijimisela embedeni mase ethi ungafuni futhi nesithelo sakho athi ngizombamba lo. Yabo lo mfana wangibamba clean washaye clean job amakhadi akhe adlala kahle ibrazo la ngigila kanjalo ke mina. So nje guys ngicela nibe papapa. Wangi-invite kwi-dinner date yaphenduka kwayimina kwi-dinner date ngaphenduka i-solo date ngaphenduka inhlekisa ngaphenduka ngakusasa ngimsebenzini ngendlela engangimorosed ngayo. Ekhaya ngafika ngicathi kuyoshaya u2 eyintatha ngiyacabanga ngakusasa ngangigqoke a-ripped jean ngigqoke ne-crop top khona umuntu osile kahle ngaqoka leyo nto emsebenzini. Indlela engangimorosed ngangithukile. So nje guys please be careful.